Dobar dan, danas ću vam pokazati kako možete slikati i svoj desktop ili bilo šta bez programa. Samo pritisnite dugme print screen. To kad ste uradili, idete na Paint, uđete u Paint, i idete da piše edit i rast, u stvari past, i slika vam se pojavi i samo sačuvate tu sliku i ajde save idemo i save i to je bilo to. Vidimo se u sljedećem snimku.